Pamiarsa pemerintah Kabupaten Gianyar nyokong ring pewangunan tempat pengelolaan sampah, Redus Resus Recycle utawi TPS 3R. Pemargi inucap memperkanti sarang pusat pangan alami mandiri asri lan nyaman utawi puspa aman soang-soang desa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Gianyar Nimade Mirnawati Mausang, DLHK Gianyar nyarengang pengelola akomodasi rumah masuk daya tarik wisata mangdane ngelola lu antuk mandiri utawi meprekanti sarang pengolahan sampah desa. Kawawin cutetnyane hotel nenten kedadosang utang lu ngawag sedurung kaolah. Kewentenan hotel mangdani madue fasilitas kompos sendiri. Dani ngodarang hotel madue lu plastik, lu organik rumasuk sisan ajengan. Yening lu organik nenten kaklola becik mejanten lu hotel pacang mapupul ring TPA Temesi. Mirnawati Mausang anutin uger-uger ritat kala nguangun usaha akomodasi pengelola hotel patut madue perencanaan pengelola sampah. Hotel Kauduhang ngolah lu organik antuk mandiri asapun iketaler hotel presiden memperkanti sarang pengelola sampah desa. Hotel patut milalu antuk selanturnyani kaklola tur memperkanti sarang desa. Made Mirnawati ngawawahin paiketan saking hotel sampun ngaryanin biofori lu don miwah padang sane nagingin biofori. Lu plastik sane side ngasilang jina side kasuk serahang ring bang sampah. Wirnaya Palipos nguningayang.